Pemirsa mata timbang ring aspek kesehatan, ekonomi miwah dinamika sosial. Penguntatnya nih Presiden Joko Widodo mutusang lanturang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 ngawit tanggal 26 Juli kantos tanggal kali Agustus. Namponin indiki unucap sang sanewaget ring virologi FKH Universitas Udayana Igusti Ngurah KD Mahardika nureksain kawijakan ngucap sampun becek santukan metu saking kasusane sayan mabubah. Roh mangkin panglimbakan kasus COVID-19 durung deg-deg. Sajroning limbakan PPKM janten wantah anut ring kasus miwah tren fatalitas puni ketedun. Panglimbak tren fatalitas sani kekantenang nincap dan mausang kahanan inucap sangkaning fatalitas utawi kasus padem ketah ipun memargi sesampun makatah kaliwuku sesampun kasus. Ngenenin indik pengelantur PPKM level 4 tios nyelehin wilangan kasus taler mangde katureksain indik bor. Asa punika taler ring pante positivity rate utawi pengujian positif taler patut polih urati. Selami puniki wilangan positivity rate ring Indonesia kantun ageng kantos ngelangkungin 3%. Artos nyani saking dasa pengujian tigang diri kauningin positif. Selantur nyani ngenenin indik terminologi WHO majang positivity rate sane deg-deg sepatut nyani munggo ring sort 3%. Nanging kebawa sang taler ring makatah wewidangan wenten positivity rate sane wantah dase kantos 15%. Yening ngelangkungin 3% utawi kantos dase persen kekantenang ageng anut ring kriteria WHO. Yening positivity rate sampun tedun, puniki nyihnayang sampun memargi becik, pinih kirang positivity rate sampun tedun, ya diastun durung kantos 3%, pahan punika kedadosang indikasi yening kasus taler tedun. Majeng Bali pemargin vaksinasi sampun memargi kantos langkungan kali yuta diri. Kaaptiang kawigunan vaksinasi sampun sida kacinayang ring tengahing bulan Agustus ketarkayang sampun sida kepangkih. Yudi Karnedi Bali Pos Nguningayang.